Chamanakab Jehovah akatok tugul kainetab Jesu ale chamgei. Kitesetai kinetigei ak ketojok eng kanetishenyo nebo lesson. Kimitei lesson nebo 11 kong'et oeng'u nebo 12 ak 13. Kemwachini Jehovah kongoi amu kokondoiwech kong'ete kakitou eng kenyini eng January kelen kongoi. Kitochok akwek tugul kitindoi kiboitinik chekimi kibagenge ko ameche atach korong netai Pastor Aram Ng'etich kokatech akomwa kebeberta nenyinet. Kongoi. Chamanikab Jehovah kotok tugul eng kebeberwek cheterchin eng kainetab Jeiso ole chamgei. Kakocham Jehovah sikobit ketuiye tugul aibe kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kolen kakersunetab atebosiekab ng'ony kotokotin. Kongoi mising. Atache Evelyn. Chamgei kiprutoinikab Kipsengwet. Otokotin amitei kwaeng kasi nemwoe kolen kelewen kewalin eng nautikuk. Kewalin eng nautikuk. Kongoi mising. Sokorop Lilian Sumukasi. Chamgei chamanikab Jehovah amwoe kongoi eng saitab kora nekakituiye kibagenge. Kimiten kosomok kasi ako metit nebo kolen ateptab sobet nelel otokotin. Kongoi mising. Nokonei tukwech ko Aramaro. Achame akata eng kainetab Jeiso ole chamgei. Kainaik ko choto kaokas. Kimite tugul eng betutab kwang'wan kasi ak kikesu lesson komwoe betutab kwang'wan kasi kolen kemeng'is eng sobet nelel etye kiro wikit nenyonei kele tos kinetigei ne ngodoiwek Jehovah koberurok. Kongoi mising. Ami kebeberta netai neatou lesson kemeng'is eng Kristo ongesanyun. Kiptayat kamuktaindet netoror mising. Imwoe kongoi eng achek tugul chakakibwa kekas ng'olyondoni. Konech kabwatutik chekisomani ak naet sikobit keker ak kekuye akobo sobet nekisobe eng Kiptayat. Ndoiwech Jehovah yekitou ako kasuldaet nebo kanetishoni. Nitok kamang'unenyo eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kongoi mising. Kouya kakimwa ko eng kebeberta nebo kanetishenyo komi biik kotebech anan koteb ng'alek akomwa kongoi kakwek tugul cheosubech chekomwa ole amen ak chekomwa ole oye ongetestai kounotok kobirorok Jehovah eng akwek tugul cheosire eng comments chechoket eng YouTube. Komi tebutiet nebo Mercy nokoteb Mercy akobo karugutetabgei nekikimwa. Ko ameche kityo amwa eng nwokindo akobo kamanutietab karugutetabgei. Ngero atebetab Kristo Jeiso kokirugutkei Jeiso betusiek 40 kiwo ong'atet ako kikityem konyil 3. Ko karugutet nekirugutkei Jeiso ko kiib kasarta nebo betusiek chekichang'a. Kiib arawet agenge ak betusiek 40 ako kingoek nebo let ko betut nebo 40 ko maae beek maam kiy age tugul ako kirugutkei. Nebo let eng saet nekisoe ko kinyokotyem oindet. Ko kangoteb Mercy ko kateb kole tos kasarta netya karugutetabgei pee amu tabile ameche arugutkei betut agenge betusiek 2 eng wikit. Mi karugutetabgei konyil chechang. Netai korok irugutigei eng amitwogik ile maame. Ko kikemwa komie kele nga karugutetabgei nebo amitwogik chemeame kotoreti kabwatutik ak kotoreti kebeberta nebo borto. Mising komakomi kiy nekeng'oe eng moet kong'et kabwatutik kobwat tuguk chekororonen anan kobwat kiy amu ngitestai iamishe betusiek tugul ko nga tilil kararan kora karugutetabgei eng tililindo. Ameche akonin kityo kurgotik cheisomani. Korong netai ko kitabutab Mathayo 6:16 akoi 18 nekimwa Jeiso kole yeobendi orugutigei ko ng'olyot netai ko kaming'inetapgei. Ako morugutkei konaak eng biik alak ala matkonai chito age kole irugutigei ngoek kit nebo ung'ot neing'ung nebo muguleldo. Ako toretin iming'ingei ak koyatak muguleldo ng'ung iker ile amune sarugutkei.
ngarugutige atindoi kabwatutiet nebo Jehova. Ko ngisoman kora kitabutab Isaya at konomak sisit koitetab 6 akoi 7 kong'olole kole oroni karugutetab kei, iiste nyigisindo age tugul nebo tengekwokikuk ak itoret ichek chemotindoi toretet ak icheket chemeche toretet. Ko pee ko kakimwa kele irugutige ngot ile uye mameche tanam simet, mameche ta aker television anan irugutkei ile oye ameche aai saet. Ko ngamwa kityo nwokindo ngurgoti cho imuchi ites kotokomi ng'olyo neimuchi iteb kemwoe kongoi. Ko ngawa kebeberta netai kemeng'is eng Kristo, kemeng'is eng Kristo. Kurget netai ami kebeberta nebo nekitou nebo Sabato ak nebo Jumapili. Ko kurget netoretech kenetkei ng'alechu akobo meng'otet nekimeng'isie eng Kristo. Ketesetai barwetab Paulo eng Kolosai 3:14 ko ng'olyot neo nebo metit. Ko kamwa ng'olyondoni Paulo ng'olyot kole akotes eng tuguchotok tugul chomyet, notok ratutiet nebo kagesunetab kei. Kamwa Paulo kole eng tuguk tugul chekiyoe ongerat chomyet, ko ngomwoe kolen orat chomyet ko katoretech Paulo eng kanetisienyi nekokong'ololwechi Filipik ak kong'alal nguno eng kitabutab Kolosai. Ko kamwa kole otes eng tuguchotok chomyet. Ko ngomwoe kolen chomyet ko chomyet koumi tugul. Iumi chomyet chekichomei ak chemakichomei. Ako betut amu kokekas ak kokenyoru kanetisiet kele eng achek chekiketach Kristo Jesu ko kiketuyech ak inendet eng meenyi eng kimurtoiyot. Ko ngisoman eng somok nekokisoman eng wikit konye ko nekemwa kole kakeng'etye koboto Kristo Jesu ochek tuguk chemite barak. Lemi Kristo kemite ak inendet. Ko kanyo kikomutwech kanetisietab Paulo kenai kele kabwatutikchok ak nautikchok konyolu kowalak kebwat tugukab kipsengwet. Amu ingibwat tugukab kipsengwet ko kiy age tugul neiyoe kokonin kamang'unet ibwat tuguchotok chetomo iker. Amu kale kingome Kristo ko kikime koboto inendet, ketub Kristo ketubech koboto inendet ak keng'etye eng betut nebo somok koboto inendet. Anga kabatisanet no kibatisonech ko meet no kimechi tengekwokikchok ak keng'etech eng Kristo Jesu eng kayanet ak kemutech kebe bounatetab Jehova sikobit kabwatet age tugul nekibwoti ketindoi meng'otetab kipsengwet kemi emoni. Boisiet nekamwa Paulo eng yu ko tilyandit, chomyet nekichome Jehova ak nekichome angot bunikchok. Ak kit nekikoberure Jehova keberuri icheket chemite kwenunyo. Keyai kit nemie amu achek sobenyo ak tilyandinyo kobo bounatetab Jehova. Kimwa Jeiso kole ocham ichek chebunikwok eng Mathayo 5:44 ak 45. Kingomwa Jeiso kale ole ocham komele nyumnyum kocham chi bunyot. Lakini kinyo koboisie Jehova tilyandit nebo chomyet komut tugul. Icheket chemitei mastaet ak icheket chekikobetyo. Amu magetab Jehova ko kesor biik tugul chemite ng'weny. Ko eng kebeberta netai ko kamwoiwech tilyandinyo ak Kristo Jesu eng meng'otet kebwat kele kikemeng'isie koboto inendet. Tuguk chekiyookis eng Kristo ko kit nenyolu kesob ak kebendate noto. Ko kito neiborugei eng kasarta age nekisoptosi eng emoni ole kiteptoi ak biik. Ko ngetebi ak biik konyolu koborgei chomyenyo. Une chomyeng'ung yo omeng'isiei ak biikwok chebo gaa, biikab kokwet, biikab kanisa. Tos iborugei tilyandit nekikenyoru nebo kipsengwet. Une meng'otetab kipsengwet eng muguleldong'ung ak ichek cheomite tugul. Eng kebeberta nebo Jumapili ko kebendi ng'olyot nemwoe kolen kipsengwet ak kabwatutikchok. Kipsengwet ak kabwatutikchok ko ngisoman
eng kitabutab Kolosai somok koit agenge akoi koitab ang'wan. Kou ye kikeng'etyi anyun koboto Kristo, asomani koit agenge. Kou ye kikeng'etyi anyun koboto Kristo ocheng tuguk chemi barak. Ole mi Kristo kotepche eng eutab tai nebo Jehova. Koititab aeng, obwoti tuguk chemi barak, ma tuguk chemite ng'ony. Amu kiobegu ak kikeuny sobonwekwok koboto Kristo eng Jehova. Nyigisen ng'alecha amu kamwoiwech kole kou ye kiking'etyi nalen biikab Kingereza past, tuguk chekikwookis ak kinye komakimi, kotomo kesichech. Ako betut nekakitach Kristo Jesu ko kikeoiwech, kikeng'etyi koboto Kristo. Ocheng tuguk chebo kipsengwet amu lemi Jesu komi sobonwekyok. Lemi Jesu komi mugulelwekyok. Lemi Jesu komi kabwatutikyok. Kot kou notok konaakse komie kele kergei ak chi anan chi nemi ndegeit barak. Ngilany biik chekikolany ndegeisiek balak siwe barak. Igere kinganyone emetab America betut nekitai ko kikibunu Germany, kong'ete Nairobi akoi Germany. Keker ainet, kokiit ainet, ko ngiker ainet kuloo nebo kwong'ut. Lakini iker ainet eng ng'ony, iker ainet neo kabisa. Kokamwa chi kole makoi iker ainet ingimi ng'ony ak iker ainet imi barak. Makoi iker tugukab ng'ony koek tuguk chematogu anan tuguk chemabo komonut akoi iket itokoste barak. Yekaitokoste barak kap Jehova itoben tugukab ng'ony. Angatogu tugukab ng'ony mising yekimi ak Kristo. Anga kipsengwet neyote kabwatutikyok ak nautikkyok kenaigei kele king'o akai ako une biik. Kou chito nemi ndegeit nengwo barak kokere ng'ony, kere tuguk tugul matikomengechen lakini komite mashinishek cheu kamera nekikonam emet ipkoik yutok kotesa igere kiy agetugul bikere ile kabanum ni kotab anum no ak imuchi ngotiker anum notok. Kou notok angangebe ngab Kristo keeku lagokab Jehova ko kikeng'ete koboto inendet ketindoi tugukab kipsengwet. Kamwa sirindet kole eng betusiek alak chekibo tai kong'ete Abraham ole kinye komite Ur nebo Mesopotamia ko kimi korik chekicham keteche cheu pyramids chebo emetab Egypt kikure ziggurats. Eng ziggurats kokile ki korik chekichobe biik betusiek kiche amu biikab bororiosiek. Kale olotok kocham kekonore kiptainik ak cheptalelisiek. So ngosoe biik konyoli tulwonin. Angot abwate angot biikab Kalenjin ko kicham komi tulondok chekieku kapkoros. Kingen kele tulwonin kobo kapkoros nekikoitoe korosek ketise bororiet. Ko kicham kobendi tisik ipkosoe. Ak inginyal yundok igere ile oye kakilal maat rani nelolei neiboru kele kiyoe sautik. Kokamwoiwech sirutikab Jehova kele angot acheket eng mugulelwekyok ingowalak kabwatutikyok chekiketach Kristo Jesu kolewenot mugulelwekyok eng taitab Jehova kele kikemutwech eng emoni sikewal kabwatutikyok keeku kenyor kabwatutikab kipsengwet. Kisoman Kolosai 2:12 ak 13 ko kimitech kele kabwatutikyok komeche kowalak koker tuguk chebo kipsengwet amu Jehova inegei nekikokonech kolokwech mugulelwek chebo rirenetabgei, tolosiet, kaming'inetabgei, mutyonet ak muitaet. Ko ngakekoiwech Jehova tuguchotok tugul sikobit ketoloitu keeku chemuitoi chetindoi kamang'unet amu kikosorwech inendet. Nitok koborwech kole meetab Kristo ko kiyai tuguk cheechen eng achek. Chi nekakome sinyen komakotugu. Chito nekikome komakoboisie tuguk chekiche chekitindoi. Koto kibokityo chito ak kakome komelen tupkoee maiyek ko kakome amu sikikobar maiyek.
komwoiwe kole amu kikiisto tengektonyo eng Kristo ak kikebar tengek eng Kristo ko kikome tengek eng achek. Sobet nekitindoi nguno kobo Kristo nenyolu kobwat kabwatutikyo ak sobonwekyo kipsengwet amu kabatisanet. Kongakees amwae ale eng somok eng kitabut komwoe kole amu kiobeku ak kikeun sobonwekwok koboto Kristo eng Jehova koboru kole anga kikwaiwech Jehova ki age tugul nenyolu kemeng'ishe sikebwat tuguk chebo kipsengwet. Kongobirok Jehova amache tos mi chi netese ng'olyo eng kebeberta netai ak nebo Jumapili. Netai kiboityo nerubei. Kongoi pastor. Kaiketwech kou ye kokebwa eng wikishek chekokosirto kenai kele kikeyai keeku cheikesunotingei eng Kristo. Kokakomwa anyun kitabut Kolosai kole kiking'etech ak kekanabech akoi kaptisiet nebo kipsengwet ole tebe Jeiso eng taitab ng'eretab laitornatet nebo Kristo. Kou notok ko rani kemoche keng'alale kakesunetab atebosiekab ng'ony. Amu kikwa Jehova boisiet nesirei. Netai ko kikoterter Setani kingomwa kole kakokeskei ak kwaljigei eng ng'ony komugul. Nebo aeng nyokwai katuyet nekikituyech ak Kristo. Nebo somok komoche koumech anyun keiku akwet nebo chetililen cheiboru atebosiekwak itondo nebo Jeiso. Komoche konyo kirkir Setani yutok akole biik alake ngolen kikesarwo muguleldo ni. Ki age tugul nekaaya bori ngolen ng'atatiani amu kale bisirutik manyabani borto baunatet. Kole ngae ki nekaai bori kotai kobo muguleldo Jeiso. Unoto man kole bukoitaja. Asikobit keeku cheiborto atebetab kipsengwet ak lilindo nebo Jehova. Sikoek akwonik kakium atebet nebo ichek chekakesor singokere ng'ony koker kole iman kergei ak Jeiso. Ko une atebet nekanyol ketebe. Amache asom kitabutab Kolosai somok koitet 1 tatyo awe 5 ak 6. Kole yotok ouye kyong'etyo anyun koboto Kristo ocheng tuguk chemi barak ole mi Kristo kotepchei eng eutab tai nebo Jehova. Bas ameto asirtoe yoto masomani 2 ak 3 atyo kole abar anyun kebeberwekwok chemi ng'ony cheibu tuguk cheu ne sokset, simdo, magutik chesomisen, maket neya, kasetab myat, saetab kanamonik. Loite lo. Amu nyonjin neregekab Jehova werikab ingelelnotet amu tuguchuto. Kaka ole moche Setani kobanenech imanda nekikenyoru Jeiso. Kokowek borto amu makalakwek amache keketyo eng ng'olyot age eng kitabutab Romanik. As kit nekamwa eng Romanik ko lo. Kotit 1 tisab kolen ara kitebi anyun eng tengek sikotesak mieindo olaja maunot. Achek chekikebekyi tengek kotakesoptoi ano eng tengek to. Mauna ole achek tugul ko kikibatisan Jeiso Kristo ak kibatisan Jeiso menyi noto anyun kikitubech koboto inendet eng kabatisanet akoi meet asikoi king'et Kristo che kikobek eng torornatetab kwanda kebendat akichek eng sabondo nelel. Amu ngotko kikituyech ak inendet eng kakirgeindoab meenyi kou noto akichek kirgeindoab ng'etienyi. Kingeni kele kikikartapchin nebo keny koboto inendet sikobit kong'emak bortab tengek asimatakoratech tengek kokeny. Amu inendet nekakome kokakityach eng tengek. Ko ngotko kikebeku koboto Kristo ak ketubech koboto inendet tatyo keng'etye koboto inendet ak kimutech akoi ng'eretab laitornatet nebo kipsengwet. Kong'eto ketepche ng'ony eng kipsengwet kityeni kotab rubrani kai kole shu kele kachuton eng yu. Takilen kele kokikowek ak kowet kakowek kererit kwang'us chito nebo keny. Takilen kele chu ano no kokwergei. Kelachan lakwet nyo iwekte korotok mobo oli kabisutu musiani kai
Akimache nyotebi nyaketieni skoli asa ngele oye ne koro leje kakobisutu borto nekai boiyot nekaba nos kele acha wekte ko nekale bukoit abar omete kotubo amune ngot komi ng'etkonda ngot komi betab kei ngot komi murwonindo ak samisindo eng kwenunyo kounotok mami ole kimuchi kesopte eng sobondo nebo ing'ony ingot kotaketesetai eng ateboshek chebo chito neos akelen kimi kipsengwet kounotok ko king'ete ng'alale rani kosnetab ateboshekab ing'onyoni. Ng'oliot age nebo komonut ko kaboisie Paulo ng'yi kole amu kikikartatak akobeku aketubo akoboto Jeiso aking'etak eng inendet kounoto anyun obar borwekwok kebeberwekab borwek chetokokonu maket mwoe bukoit tuguk somok maketab konyek ikere kiy nekararan ile iye tabunyo koroi maketab borto tinye makutik borto chechiket ak ne anyun ak telunotet ak menotetab sobondo netaile nini kamenene anom kitkani ko tukyotok chetokwoe luget eng muguleldo nekikesar lakini tokomi borto ko akoi keibu borwekyok kebar kotugul amu tokolingilu moche kong'et kole ile yayay itomchi ng'ony ako bo ng'o kimnotet nekeboisie bo Jehova kale amu kiking'etak ko makoi yai eng kimnotetab simoloikuk kobate tamimiriet nemeng'isie ing koriting'ung ko matityem eng kimnotetab simoloikuk ibar ako ngotkoek tamiritab Jehova neisoe kotugul ako ngobit ki neikose kamach koloklokyon ng'uno ikose kotokos nyitatet ilechi Jeiso toreto kakoit urunikait koroito kai toreto komei betut ing betut akoi tun kokwenda kabisa akitesetai isooti kunoto akoi tiendo kit age nebo komonut ngonyo kit nekamach konyo kabisa isa Jehova akitou itiet aya ng'oliot age isoman sirutik kotoreti chotok asikobit kotok betut age tugul ing koriting'ung atebet nebo Jeiso. Tebutiet nekewang'une anyu kole ortinwek cheu ne chekimuchi keboisie asikobit kebar atebonitok bo borto ko kamwa ale kora ingenchigei kityongon ngot ko chito age komanachi kolen oye kit nekabara mising ko melelda nebo kikile kit nekabara ko nerekek kit nekabara ko rirek chengap koima chi akose karir anan akere ale ngopetyo yani chito age ko depression komoche icheng chito neimuchi kotoretin kora otebi tuwai ngoit kiy nekaike notok inetegei chito age kunoto yomi tuwai anan akot chamokere biik cheborye maiyek kotinye chito nekikochin ngoit melelda kobirchi simenin kole anan kole komwochi ne kunoto kotkote inyoru kimnotet ak kamuget lakini kit neo ko saet somanetab bukuit ak tiendo sikobit kotoretin. Tos mi chi netinye tebut eng kebeberatak anan ngates ng'oliot agenge pastor alein kongoi betut nekakosik chito akakotach Jeiso kokakonaak kele chichi kokakoistogei eng tuguk chekocham koyai luget nemi nguno komeche konai kole ne tuguk chenyolu koistoegei sikobit kotebi eng atebet nelel nekakonyor. Korok mising ko choronok kot komi choronok chekocham komite ko chichi muchi kokiye maiyek akoi imete choronok chotok. Kot komi biik cham okule sikaret tugul konyolu iwe taban eng bichotok simokobit maiwekten amu yeikere kokule sikaret chito konyone koroi kinye nekicham ichome ikul sikaret ko noton neboru kele nyolu eng oret nekaisibu komi tuguk chenyolu iyeshe inyegei nemakoi boisie Jehova kimnotenyi yokotwai lakini toretin Jehova sikobit imete tuguchotok. kongoi kounoto komeche ikere choronok alak metebi buch kokeny tatyo iegu chito inye boroindo necham kelen stop before saying anything atkan koro ole mi tabut ko ng'elyepta yekakomach kole machi iweru mara moja ilechi Jehova kan korok ngaib taikaiyat agenge asa korok
anan notieni kotomo awalu amu nebo iwalu komaiwektoi ko oret noton neimuchi kotoretech. Kongoi ngatai kiboitiot Rubei sikoib kebeberta nebo kwaeng kasi. Kongoi missing Pastor Ngetich. Kaitar kebeberta nenyunet amu tuguk tugul chekaimwa komwae akobo kebeberta nebo kwaeng kasi. Notok mwae kolen kalelitet eng nautikchok. Kalelitet eng nautikchok. Inetech ne Paulo akobo kalelitet eng nautikchok ko kakenai tuguk tugul chemokotin. Yekakewalake keeku kristianik anan kaketach Kristo konyo sobenyo kou yekakomwaiwech Pastor, komakat koborgei tuguk chelelachen akoistogei tuguk kakobek chito neos eng kimurtoiyot ko kakikartat. Komakomi sobet kora nemi eng tengek. Kongesoman eng Kolosaik 3 koit 6 akoi 11. Mwae notok kole nyonjin ngataune koitet 5 ole kakemetochi Pastor Ngetich. Kale obar anyun kebeberwekwok chemite ng'ony: sokset, simdo, magutik chesomisen, maget neya ak asetab miat notok saetab kanamonik. Nyonjin nereknatetab Jehova werikab ngelelnatet amu tuguchotok. Eng tuguchotok chekiobendate ak okwek eng tai. Yekitaumenye eng tuguchotok ako nguno olakte ak okwek tuguchotok tugul: neregek, nyitatet, yaitiet, chubisiet, ak ng'alalet nebo tewernatet eng kutuswekwok. Amo mwachigei lembech amu kioregu chito nebo keny koboto boisionikchik akaola chito neleel nekiwolei kolelit akoi naet kokerkeit ak itondab inendet nekiyai inendet. Kokakomwawech ing yotok Paulo kole kakowalak chito korkoigei ak kakirek ngoriet neos, chito neos nekakikartat asikobit imeng'isie eng sobet nelel. Kamwa Paulo kole kirek ngoriet neos chito nebo keny akilach chito nelel. Kouyo kireku ngoriet, imete ngoriet nin age kokainyoru ngoriet age nelel. Ngesoman eng Korindoek nebo 2 koit 5 koitet 17 komwawech ine notok. Korindoek nebo 2 5 koitet 17 komwae yotok kouni kole noto anyun ngomi chi age tugul eng Kristo ko kikeyai inendet koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo keny, okero kakoek chelelach. Kakomwawech ing yotok kole ngomi chito eng Kristo ko kakosirto, kale kotomo inai Kristo koteimi tengek ko amu indou tengekto, indochin borto, mi magutikab borto akomite tuguk tugul kou lembeita, imwa lembech ak tuguk tugul chekakomwawech koit ing yotok ko chito neos. Ko yekaikikartatin anan kakikartat notok kingome Kristo eng kimurtoiyot ko kibek tukchotok. Ako kingiyan Kristo ile kakonyo koek yetindetab sobondong'ung ko kakilelitech. Yekakikartat chito neos keeku tugul lagokab Jehova. Komakomi kiy age netokoimech anan ko kakikochi Kristo koboi sobonwekchok. Mwawech ine kitabutab Romanik 6 koitet 6. Kamwa yotok kole kingeni kele kikikartat chinyo nebo keny koboto inendet sikong'emak bortab tengek simatakoratech tengekto kokeny. Kakekas ing yotok kale kingeni kele kikikartat chinyo nebo keny. Chinyo nebo keny ko ki borto anan kotomo kenai Kristo. Kingotom kenai Kristo ko kitokemi tengek. Ko notok kikikartat ako nguno makotinye kimnatet tengekto eng achek kokeny ako kakikartat notok. Kale chinyo nebo keny ko kikikartat koboto Kristo kobor kole kikiterter kimnatoshekab chito nebo keny. Efesoek 4
koitit 22 komwawech ne Efesoek 4 koitit 22 akoi 24 awangchini 25 kale ale oregu chito nebo keny notok atebeng'wong nekibo atkinye neking'emoksei kou makutik cheyach chebo kenisiet asiyowalake olelakitu eng tamirmirietab nautikwok akolach chito neleel nekikiyai eng Jehova eng imanda ak tililindo nebo iman noto anyun oiste lembeita ong'ololchinigei nebo iman nebo iman chi tugul ak chitab kokwenyi amu kebeberwek age tugul nebo age kokakekas eng yotok akobo chito neos anan ateboshek chekibo keny kou notok biikab Jehova yekakomenyech Kristo ko tuguk tugul kokakesiku kokakeyai tuguk chelelachen kou yekakomwawech pastor komakomi kiy nenates eng yotok kaieku chito nelel komenyin Kristo kotok boisionik chekororonen kotok terchinet nebo atkinye imite tengek ak atebet nekararan nguno imi Kristo ko ngokerin biik chemi sang chetom konai Kristo konoe kole chichi kokakolelit makomi ateboshek makomi atebet nekimi atkinye tos mi chi nemeche kotes ko ngomami atache chito nerube Lilian Kongoi Evelyn Pastors chekabwa tai agere ale namegei ole kakeib ko nguno kokakibe eng betutab kosomok kasi nekakimwa kele ateptab sobet nelel ko yekakenai keeku chito nelel ameche kenetkei eng kitabutab Kolosaik kibendi Kolosaik 3 koitet 12 akoi 14 ko ameche kinetkei eng yu eng kele nenetech Paulo asi yekakeeku chito nelel kotos ne nekakiyai kole Paulo eng kitabutab Kolosaik kimite koitet 12 kole noto anyun amu olewenoikab Jehova chetililen ako chamanik kolach muguleldo nebo rirenetabgei tolosiet koming'inetabgei mutyonet ak muitaet omuitochinigei akonyonjinigei kat okwegei ngotinye chi age tugul ng'olyo eng age akot kou ye kinyoiwo kat Kiptayat koyai kou notok akokwek koitet 14 kole akotes eng tuguchutok tugul chomyet noto ratutiet nebo kakesunetabgei amune sikonetech Paulo eng yu kobwotwech kole ong'o amu ngituiye chito imeche inai ile ng'o chichi amaiker akot konyone eng ile ng'o chichi kokenetech Paulo kole kamach kenai kele ong'o amu olewenoik yani Jehova ko kilewenok melen ile kinyo kityo kole ng'o nekakwei makweat kilewenok kongenin inyende kaineng'ung yoto akole otililen inget netilil sinyen kotilil matinye chafu amu mache tinye boisiet ketilil ile amache aboisien amache kikombani abae toek amache kokikonin Jehova waitililitu kou yekamwa Evelyn akochamat Jehova nechamet nebo orit kokaisikomwoiwech Paulo ko amu konai chito kole ng'o komakotinye ushawishi kole tos ne ikoimegei inget ko lagok ngomi sukul komengenkei ikere kele itu ng'alek cho kekure bullying ne ak ne
lakini kongen chito kole ang'o, inget ile chamanetab Jehova. Kiileweno Jehova akochamo mising, iwendi itononi iwendi itindoi ile atinye amune nekikokono, meiweishei. Kole eng yu anyun kokon tuguk 7 chekale amache olokchigei. Wameche karon kinetkei kele ngimeche iwe kasi anan imeche iwe kanisa anan ko yekeng'et iwendi anan ko iwendi mbar anan iwendi ano, iwendi kabat eng ole mi ngoroikuk cheilochi. Amache chitugul iwe kabat ing ndamemi yotok ibwat ile karon awendi kanisa ko ngoriet ngoro nalochi, awendi sukul ko ngoriet ngoro nalochi. Kenetech kole anyun amu kainai ile ing'o kokalechech ilach anyun. Ko ne nekalechech ilach? Kale kakamwa tuguk 7 ang tuguchoto 7 ko kakinyorchini kale kounotok rirenetabkei komut koitet 12 yo kole tolosiet, kaming'inetabkei, mutyonet ak muitaet. Komuitochinigei akwek. Koker ile eng yu ngoroik chekakikonech eng betut ko muitaet. Kale kindness. No kilen kindness kemwoitoi ano eng Kingeresa? Eng Kiswahili kalenjin mwae arap Maru. Kindness. Mieindo. Mieindo. Tos mieindo kou ne? Mieindo kou ne? Anan ko tolosiet. Ko tolosiet. Ko ikere ile tuguchu kouen keyai anan ko kilach. Ko ngoriet neilochi ko ngoro. Kakikonech ngoroik chemite nguno ile ni rani alochi muitaet anan alochi mutyonet anan alochi kaming'inetabkei anan amache tolosiet anan mite chito nemoche akochi yani rirgei. Ingoro neilochi rani nengiwendi eng oret komi chito nekotuye ile ngam awalune kimasin simakituye. Ko tos ngorionoto nemoche ilach asikobit ikochi chito chomyet ko kale Paulo anyun ako chuto tugul kailach ngoroichu tugul agenge nekelach eng betut anan ko sait nekelochi kole anyun akirat. Kale akotes eng tuguchuto tugul chomyet noto ko ratutiet nebo kakesunetabkei. Eng yekailachkei irate chomyet. Chomyet kokonech yani kale rate tugul tuguchu tugul chekakebwat ile chomyet, muitaetabkei. Ko chomyet korate tugul, ibu tugul koek kibagenge. Kenyorundoitoi ano tuguchu tugul? Amu Jeiso nekitach eng sobondong'ung kakatakomwa pastor kole ngimi barak kole ikerune tuguchoto komi eng ng'ony kole ko amu kakekanaptech kainai ile ii lakwetab Jehova. Ichamat ako kikikonin boisiet nemie ko ichome akot chito ko anyun eng betut neimondoi ko karon ilechigei ingoro ngoriet nalochi. Kainai ile ka lakwetab Jehova. Inai ile kikesorwo, kikenyoiwo kat. Ko akot eng kanisa ko tos iker ile mite kiy nererunot amu ngapiwe kanisa ile kalyana inai ile ii lakwetab Jehova nekerune tuguk chemite eng barak akomite chomyet ako kairate chomyet eng tuguchuto tugul. Ko anyun chamanikab Jehova eng betut tos mi chi nekiosirgei tuwai? Mwochi Jehova asilach ngoriet ne noto konin ikonu nyoetab kat akikochi chito age
nekocham komekose ile kakikochi akot mamache akot kerikchinigei eng kong'ung anan kong'wong otege chomyet asikobit koyata kong'wong kobwa biik chemite sang akolu chomyetab Jehova sikorikchi biik koek tait. Eng karonet age tugul isom Jehova ilechi toreto Jehova kono muitaet anan ikono chomyet anan muitaet asikobit yamondoi alochi kokaeku lakwetab Jehova akatindoi makutiet nekikono nengayoe komatindoi ale tos ang'o akomi ng'olyo neitobokoti kounoto ako sikobit ketestai keiku biik chekikekur chemwochin biik alak kobwa nyokochamcham chekikenyoru. Ara anyun tupchoshekchok ngondoiwech Jehova eng betut age tugul ako inai ile ngoriet ngoro neilochi anan tuguchuto tugul chekakemwa tisab igere ile tuguk tisab sinye ngo betut eng betut ngorietab Jumatatu kwaeng kasi kosomok kasi akoi Sabato anan ko kong'ete akoi Jumambili mami betut nemakekonech ngoriet neilochi. Kongoi mising, tos mi chi nemache koteshi? Okay, testai. Kameche ates eng yotok Lilian ale kemwa ile ui iman, ko ui iman eng sobet nguno kinetigei sinye ngikose tugun che rahisi nea kele kaieku kristianin ikailach ngoriet ne lel kong'eninos kaimete. Komelen kele rahisi kunotok ku aireku ngoriet akinde yo ile sikonyimwet. Sobet nekakelewen amu kakelewen kele kisubi Kristo. Komi oindet akine kot amu tokomi chito ndito ko ki chito mi chito man akelen kikikartatech koboto Kristo. Lakini komeche kesa ngomakisa konyone oindet kora korobukei yutok asikobit makireku ngoriet kai kenamdagei ngoriet kai. Kotokoi koitu weakness kora amu chitondit nekitinye bortonyo komeche tengek mising ako kimnatoshek chekinyoru ngit kele kiboisiegei kikekimekitu komami kiy neketile age tugul yemami Kristo eng achek iman. Amu bwone tugun koi kotachin chi eng yo anan ikas komwaitaenen chito kiy neng'wan nea ile katepto ano inerech akile keisto chotok kakobek nereknatet beku man. Makoi kipretendan kele mami tukchotok kakebwa kakeku kristianik ako kimeche kenai kele kerech biik chemi sang kole une bichu kikosik iman ako mi kit kakonai komeche kenai kele komeche ngoker kole kenerech kole ngomami Kristo chichi angonerech angobol ko amu mite that tendency nekikisiktech nekikimanaktech tengek ko amu meche keeku kenai kele meche kekur Kristo eng sait age tugul akot ngeng'alali yoto ing'alali inye ong'alali ak chito kotoi kotachin chito komeche iteken a minute kou yekamwae Pastor Ng'etich ile ne nameche awol inye eng yu ko Jehova netoretech asikobit kesich kimnatet. Tabuch mameche kemwa kityo kele kakeku kristianik mite Kristo sobenyo kiketililikitu ko kakieku pretenders lakini kesa Jehova kotoretech kekimekitu eng noto amu makimuchi achegei eng kimnatoshek chekimuchi kelach kewal ak kelach ngoroik chelelachen. Kongoi. Kongoi mising. Lilian kameche ng'oliot agenge kityo. Okere Petro ko kiala maliet nebo Jeiso. Lakini kingomi Petro kole makinae ng'alechu. Konde rotwet yu. Yekauikitu ng'alek kongos rotwenyi ako kwerititab chito. Ameche iker sigunetab Petro ak Jeiso nekakotach. Petro kotindoi atebenyi nekobo kila. Ako atebenyi nebo kila komakitangoi amu agenge eng werik chekikimen amu eng atebet. Ako ki biik chekimaketangoe. Ameche iker sobetab Petro mutai kakosik akowirta rotwet kai. Korir Petro eng yun kole aeku agenge nebo obwoti psoiwot nikinye. Kanget psoiwet eng yun kanget lakwet nyokolech angot chichi sinye kokimi ak Kiptayat kole auyo. Alakini kirir Petro akosik muguleldonyi
akotiagak sobondonyi. Angang ngesiku komi tuguk chetekeibu chetomo koistogei eng sobenyo amu kikiunot. Kou ye kakemwa koibe banda eng betut. Keshoji mugulelwekyok eng betut kesiku. Tokomi nerekek, tokomitei kiy neng'wan. Mongen ale tos kiibwat betut no kang'etin moche kobe safari. Ako nyone chito ak karit kong'ete Timborwa yun ako meche konyo Eldoret sigeni oret. Igeni ibire simet ib konyil 20. Keitu ano? Makitindoi muitaet. Ng'o nemuchi komuita angot saishek chetya akomuitae biik. Wirun chito ng'olyo nenyigis kole lakini menyoru kimnatet neimuitoi. Kowirun iwirchini, komwaun imwachini kateben yonoto. Agoi kochut Jeiso mugulelwekyok akesiku eng betut. Obwoti ngot betut nekimi Jeiso. Kakolala malaika aeng'u tokokere ne kakotech serikalit Jeiso. Mutai kakoek kiptaiyat eng yo kotebe ng'outab tai, kotebe ng'outab katam. Konyo kamet nebo ngot Joana kolech kiptaiyat. Yekaichob eunoteng'ung inam werit ni nekit nyeni inde eutab tai, inam ni inde eutab katam. Sinai ile kitindoi maket. Tia biik cheborchingei biikwak kole mutai kakonyor ito ng'echeret kongosirwa lakwet. Tia kasit ko chun matindoi chi komakameke style nwa amu mami chi netoreti. Kotorete Jehova sikesiku sikenai kele anga Jehova kokikurech achek tugul ketiagage eng ratutikchok eng atebet. Kongoi mising igere ile ng'ololchinigei chitugul ile ngoriet ngoro neu yalach ne noto imeche isom Jehova kokonin ilach asikobit isir lakwana komite lakweng'ung netom kesir. Eng kanisa komami chomyet, ilache ngoriet imwochini Jehova siibu chomyet. Atoche mwalimu nerube. Kongoi mising. Kanyoru kanetetab kei aker ale ngakaikonech ngoroik 7 kosolalang'it koi kilich tugul. Solalang'it ko mabare korisi kele manaji kilich tugul WhatsApp ilochi komukulit borto. Nengele kakuskongel angumito losiet kelenge kuskongel angela ko nebo in katanet age nekale pa in chomyet kelenge kuskong kelich tugul. Kikone kipsomngat asikobit kilich asikobit kotok chito nelel eng jumla. Mana kikere rani kele mkuu ye kametanyo nebo chomyet rani kelach nebo in losiet lakini sasa bija siya kabisa kasungortoni toket. Yero so kumeche kelenge wech kele kelach ango ngikere chomyet kora kelenge wech mas komu kelich tugul asikobit kotok myendab Jehova ak sobetab Jehova koshek tugul. Kokone kitabutab betutab kwang'wan kasi kole kemeng'is eng sobet nelel kergei kanetisyonet tugul. Lakini kityo kep koimesan betutab kwang'wan kasi kebeberta nebo tienwogik. Kokakonech ing korok kole kotok meng'isietab sobet nelel eng kaniset ko kito neo nekimeche Paulo kosirchin barwani. Na ile kimi barwet kosirchin barwet Kolosai komakyin kaniset kotok sobet nelel. Makat eng kwenutab kristianik komitei kalyet eng kwenutab kristianik asikobit koborgei atebetab Kristo eng oritinyo. Yemamitei kaniset, yemi wasetab kei kaniset, yemitei chemarkeshek kaniset, kobor kole komami kalyet kaniset, ako ngomami kalyet kaniset kobortogei ko bortoab Kristo amu mi toiyet amami beshiet yemitei Kristo eng kwenutab kristianik. Kwa hivyo ko kebeberta neo nemake Paulo Kolosai ako makane choket akichek akoi rani kokiro kele mitei kalyet eng kwenutab kaniset. Mitei kibagenge eng kwenutab kristianik. Yemitei pcheutik, yemitei toyoshek, yemitei nerenatoshek, yemitei tuguk chechang chemakchingei chitugul chechi. Kobitu toiyet eng kwenutab kristianik ako bete kibagenge eng kaniset ako nakale Jeiso okas anyon asomok eng kaminginetab kei ale omwa tugul kit agenge
asikobit koyekesunotin kibagenge simabit chi age nelen abo kotab ng'o ako sikeiku agenge eng Kristo ne noto ko metab kaniset. Kale ngotok Kristo nitok kebeberta no netieme kokonech Paulo ko ki Kristianik anan ko ki lagokab Jehova eng kasarta nebo nguno koye kimwochin atkinye Kolosai. Ngisoman eng Kolosai 3:16 akoi 17 komwas ng'olyo nekole ingomenyok ng'olyotab Kristo eng makornatet eng ng'omnotet tugul. Ingomenyok sobet nelel nebo chito ne Kristiani nekakotach Jeiso ko sobet nelel kemeche koek kakonyi. Kale ingomenyech ng'olyotab Kristo nyolu komenyech logoiwek chemechen. Yemenyech logoiwek chemechen eng oritinyo kotok choto eng ateboshekyo. Kole ingomenyok eng makornatet ak eng ng'omnotet tugul. Yeityo kotestai kole onetigei ak otechinigei. Nyolunot kinetkei kotugul. Nyolunot kitechigei kotugul. Yeiker chito tupcheng'ung ile kakomasta imwochi itechi eng chomyet. Yemi kelach ngoriet kai tugul nebo chomyet nebo tolosiet ko yeiro neutupche ko karich eng oret itechini ak imwochini eng chomyet asikobit iwekchi oret koker Jeiso ne inendet ko taunindet ako kesunet nebo kayanenyo. Kole onetigei ak otechinigei eng tienwogikab kalosunet ak eng tienwogikab tamirmiriet. Komwa tienwogik konyil somok. Kale otechinigei ak onetigei eng tienwogikab kalosunet, tienwogik ak tienwogikab tamirmiriet. Echen ng'alechu ak kokimen. Kangong'alale ng'alyotab tienwogikab kalosunet, kekere akot tienwogikab kalosunet nekisir Dauti. Tienwogikab kalosunet netorori Jehova. Kolejin itororwe Jehova amami kit age nekiyonyen tienwogik cheilosu Jehova ekoshek tugul. Kebwa tienwogik chekale ak tienwogik ko tienwogik chebo chekiketoi akot eng kasari chebo kong'etegei koborwech akobo atebetab Kristo, chebo koborwech akobo sobetab Kristo akoi meetab Kristo akoi ng'etietab Kristo ko chotok chekonech chenyolunot komeny oritinyo asikobit kesich komong'unet akobo sabondo nelel nekinyoru eng Jeiso. Yeityo komwa kole ak tienwogikab tamirmiriet ak tienwogik alak tugul cheyomu cheindoi tamirmirietab Jehova asikobit konetech keker oretab kipsengwet ekoshek tugul. Koyomyo tugul chu nekale tienwogikab kalosunet, tienwogik ak tienwogikab tamirmiriet cheindoi tamirmirietab Jehova asikobit konetech atebet nemie nebo sobet nelel nebo chi nemite eng Kristo Jeiso. Kote komwa as kole tienwogik kale koyoe boisiet neo eng sobetab chi. Kale konu kanetisiet eng oritab sobetab chito ako ikoikoi kabwatutik ako konin kalyet. Ngisoman eng kitabutab Samuel nebo tai 16:23 kekere ng'olyotab Dauti yekingobutei ketubet. Kale yekikanyonchi Saul tamirmiriet neya nebunu kamuktaindet. Kale konem Dauti ketubet akobut. Kale kokaikait anyun Saul akomyeit kokeny ak kiwo eng inendet tamirmiriet neya. Kingocher Dauti ketubet akobut amu kakonyonchi tamirmiriet neya orititab Saul. Kale kokaikait Saul amu kakas tiendo nerurei nekabut Dauti. Kale kokaikai sobondanyi kokaikait Saul akoistogei tamirmiriet kae. Akot akachek ko kale tindoi influence no, tindoi kachutet no tiendo eng sobetab chi. Yeipchini tiendo konetin tiendo. Tiendo kabo tienwogik chekilosune, tiendo nekabo ole atebet sobetab Jeiso akoi serunenyo, tienwogik cheindochin tamirmirietab Jehova konetech kesopchi eng oretab tamirmiriet. Ko yekinde oritinyo ak yekitieni komaeku tieno kilen tien mosiso. Enga bikose chi kotienotin makine kele ne tieni katien chichi. Katokyingei komasen tokyingei oli. Tiendo ne tindoi kachutet neichutchinech ketokyigei ole mi Jeiso. Ko kale ingonetech tienwogik chu, ingomeng'is tienwogik chu eng oritinyo koteb tebutiet kole tos tienwogik cheu ne chekekose kotugul eng korikyok. Tos toreti sobenyo nebo kristianatet tienwogik chekekose. Tos kiekitu yekase tienwogik anan kikase tienwogik kityongon asikobit kibaibaigei eng emoni.
Noto ikere amune asikere komite tansi. Kiyole kinyegen ako tukumito ako tunguno akwang ngalo mabete tansi ni amu inyoru kele kibendi disco. Ko kiyole kinyegen kijami wendi disco komito kon nekikinde lights. Jengele ko lindo lights lengi wow. Kityo rompene ko ikere ile tindo kojutet tienwogik choto ne ijutin ibaibai gei kote jame emoni ibaibai ka tukab emoni ne torompeni yeisi kotunge koito karo ngubirre konyet ko kaeje emet karon kero mutai ko ngale ki ngalale ile kero lu disko no balagato kero anam no katep kole gore ko ga ko ipsabe ngung to kole pota kiundo dewe janyon aginyo sabet na lel aga ire kujita na bagay nakala mativi mo kawet kamwa basta agi inyo agitien jaba Kristo te baro wala sune ga pusam got te go baro na ko ba se Jesu Kristo na ge ma go sarun te ron ti bata un mirget kale ko yingalali ka tul ko yo ngalali jit go badisgo ingalali ago ba samanda na le na Jesu I parte Jesu en sabe ngong ago ngalewe da te tul ago tenwa ki mabiri to go nyek amu eiset ak pay boy yetap ken ba imet lagane tenwa ki gonen toron na te agala suna tap kayne tap ki songot awo jutu jang ko ger sabet ne lel en Jesu kalle tos ki ko wal dano sabe ngung tenwa ki mitanguno kanise ngung tos itinye tutut na une itare sabet tap tenwa ki kwata en kanise yiger ko manu tap tindo en kanise tap Jehova ay logo yeke meje no le yep toy aga jude ne tindang sabet tap chi ko tos inye tutut na une asabe itare paishe tap tenwa ki ana dosi taje iba te bi ke muji wala pick up tindo je la je tini dosi tare tai tono dosi ine de tono ki ga bitin wa man ngani senyo je ge tien again na me ga siruti ke tililen de ke tro mendos ku tro menet na me ga siruti ke tililen kotos ko ke kristiane kotos ki ne de tono bi yoto asogo bi kogas engoreta mutionet ay engoreta chomnyet ko guyo amane asoga bi kemeje getien Jehova engoret ne nyol din kala suna tab sungut tos kane t-shirt ne bunu tienda iba ishe ko tukul en sabetab Christiana tengung te buti kyota je nyol not ke tebege anan tos to tienda ko tiene to gorur atya mutai ko iteni amea egita na tienda kala ngo men ritin yo logo ya kemejen asoga bi kemengishe en sabet ne lel na tak sabet nga gawal Kristo nga kitabu ta teno kitabu ne Kolosai ko endi go Yesu ke bendi ge gere mi singa ngwini nyone ki ngala le bolo tuku ke chang te nyalu kwai chi ne mi teng sabet le ne nyege Yesu ngwini nyone ka ki Yesu en Kolosai so mogyo agore tatamana sisit ko Yesu ngale jeje ne nyigi sengara ko kata unerane ngalia tap tiendo ate ko te seta ngwini nyone ko tugo ne te mi sing sabet tap chita ne ba ene mi te en Jesu ko sabo magat ko tono ala asemana ga Jehova nyalu not keger agina tegay tinogi keger gele tindo ga jutet no age sabo ten bi ke tendos age tensa age je asoga bi tele wendati ko netin tendo asoga me moji saman suruti gi ngalia ta metit idne tendo netini aso it ko ngalalu tenda ga sartaga to ko mengis Kristo aga sebeta Christiana tet ko ngalalu ngso ngata washek to tos tendo ji ngalia net tesei anangone tebe bas chamana ga Jehova ako yotagi ko gagi Jesus lesson no tabrane kibendi gara gineti ga tugol aga kwek en lesson no gini nyone lesson nangalali ako ba kemengis ko batabi galak une ole nyoru not kemengishe ko batabi galak ke nyoru en gini nyone gonga nga kwek tugol Jesus be gongo en debut ki otebe otestai osiat ko bote desire tugol ke so jini gay ajek togol asobit kondo yi Jehova go gimite jing da mirien ni ko kay ka sarta ne gere nendet age tin togol tenda na baga tertere amuga ge tertere moni ago yotage ko ngesa kimeje gi toro di Jehova amu iba kongut ko nga mu ga ne tishet ne go ne jimbe tabrani asobit ke mingishe en sabanda ne lel amu kingi nyo emoni ko ginye ge gartat ne ngurto yot de sireje iso ko giptenge ko ge kyok agigone sabanda ne lel tarete asogabit engda mimbiri ngo ne gimna tet
Asikobit kemeng'ishe eng sobonitok, eng ateboshekchok, eng nautikchok, eng ameiwekyok tugul ketienengei asikobit kotok sobet nelel nenyitat amiret netilil eng oritinyo. Ak kekobaurieni akobo kaineng'ung ngoi tugul nebendote eng ateboshekchok ak eng ng'alalutik ak kit age tugul nekiyoe kotororen. Yai ne mageng'oshek tugul koboto lagokchok ak korikchok. Amu nitok somenyo eng Jeiso Etindenyo. Amen.